Beograd ima tu neku energiju. Zadržao se taj neki duh i tog nekog bojemskog života. Pogotovo taj neki stari deo Beograda. Metaforički, Vavilon je rušen pa je ponovo građen. Tako i Beograd, on se koliko puta rušio pa je ponovo izgrađen i to mu daje tu neku mladalačku, uvek iznova, ali opet zadrži nešto svoje. Krenemo od arhitekture, imate predivni zgrada u širom centru grada, stara arhitektura, imamo dosta galerija, imamo dosta pozorišta, imamo dosta kafana, imamo dosta tih modnih dešavanja, uvijek možete pronaći inspiraciju. Kapa Rade osnovna daleke 1950. godine. Radnja kao radnja, ona je autentična, znači kako je osnovana, tako je ostao na inventar unutra, ti kalupi, taj unutrašnji interijer, to je sve autentično, fasada koja nije obnovljena jedno 100 godina. Bukvalno je autentično kao što je bilo, eto, pre 75 godina kad je osnovana radnja, tako da nije se nešto, Bog zna šta, menjalo. Te 50. godine kad je Rade otvorio tu radnju, opet iz njihovih priča tih starih majstora, to je bilo samo 11 kapačijskih radnji u Balkanskoj, kad krenete od početka Balkanske do hotela Moskve. Pored njih su bili, ne znam, sarači, kišobranđije, poslastičari, sve vrste zanata si u Balkanskoj u tom periodu mogao da pronađeš. Kako je dolazilo do industrializacije, do otvaranja tih nekih radnji, šta je, da se to lagano gasilo. Mnogi moji, poznanici, prijatelji, saradnici, bukvalno, kao Goran, ti nisi ni svestan da ta radnja u Balkanskoj Kapa Rade drži još tu balkansku životu, što je meni onako nekako i drago, što je tako. Kvalitetan šešir, odabir samog materijala. Ako pričamo o zimskom šeširu, da bude od kvalitetnog materijala, da bude ili 100% vune ili, kako mi zovemo, zečija dlaka, i onda da se daljom preradom, da se ispoštuje ta neka procedura rada, da bi taj šešir kasnije u proizvodnji i kasnije u korišćenju trajao. Izaberemo prvo određeni materijal, model šešira, radim ih kao što su ih radili pre 100 i više godina, potapamo neke rastvore nekih lepkova, to se razvlači na neke drvene kalupe da se izvuče onaj obod, najbolje da se osuši prirodno. I onda pristupamo izradi šešira ili kalupiramo, ako hoćemo taj neki kalupirani model, ako hoćemo cilindar, opet imamo neke drvene kalupe gde to sve navlačimo, polucilindri, zavisi od modela. Kada dovedemo tu neku osnovnu formu, onda sečemo obode, stavljamo trake i eto, to je ubrzani proces. Prvi projekat na kome sam ja radio, to je bio film o Orsonu Wellesu, gde je između ostalih jednu od glavnih uloga igrao i Christopher Walken, gde smo radili neke nemačke šape, Grešnjene majke, pa Montevideo turneja, cela naša ta produkcija. U zadnje vreme dosta radimo za tu hollywoodsku produkciju, jer oni kod nas imaju, gde kostimografi normalno za potrebe
tih projekata dolaze kod mene razne šešire, tokice. Za taj film gde je glavnu ulogu Johnny Depp, njemu sam radio te kačkete, šešire gde je on u filmu nosio. Za Kusturicu sam radio kad je sa Monikom Bellucci, ovaj film posljednje što su radili, radio sam one hercegovačke tokice sa njom. Anegdota je baš bilo puno, ali ostali mi u sećanju tih, 2001. druga, kada Ljuba Tadić i Stevo Žigon dođu i onda se nađu kod nas u Balkansku, dođu da probaju kapu, šešir i onda odigramo partiju šaha. Mnogo mi je lepo i simpatično, onda se skupe ljudi. Mosto mi Petar Kralj koji krene na snimanje, kupi kačket, sedne u taksi, zaboravio kačket u taksi, onda se vrati drugim taksijem da kupi isti taj kačket jer mu treba tamo na snimanju. Što se tiče šešira, radim sve modele. Znači sve što postoji, bukvalno mogu da uradim.